Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukubingelelana samukelana kwisifundo sesitshiya galombili. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo ukuthi sihlangane singabaphilileyo njalo. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami engilabo namhlanje ukuthi balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Salibonani bathandekayo, siyathaba ukuhlangana njalo namhlanje kulesi sifundo olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Kuyintokozo bathandekayo ukubana sihlangane njalo kulezi zifundo eziqhatheka kangaka nxa sisicubungula sindawonye. Lesi sifundo siyangena phakathi kwaso namhlanje. Oyokhumalani ngalesi sikhathi umfundisi uJi Mlilo. Salibonani bathandekayo, siyamukelana kusifundo sakulona leli viki. Mina engikhulumayo ngiMrs Siboneni Mhlanga. Singakangena esifundweni kasicibezeni sibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele, Dali wezulu lomhlaba, siyabonga ukuthi usiqoqele kuyona le ndawo ukuze ukhulume ilizwi eliphilayo kithi. Sicela ukuthi umoya oyingcwele asambulela imfihlakalo yalo lona leli lizwi, siyamukele njengentando yakho bese sihamba njengobulayile. Sonke sizakuzwa lona leli lizwi, sicela ukuphephela ke noluzayo, sisindiswe ngayo uJesu. Ngaye siyabonga, amen. Amen. Siyabonga izihlobo ezithandekayo. Siza kungena kusifundo sethu sanamhlanje esilesihloko esithi sona isivumelwano eSinayi. Isivumelwano eSinayi. Ke siqale ngokuveza indaba yesivumelwano. Nxa sixoxa ngesivumelwano kanti sabe sixoxa ngento enjani? Kuyini okuthiwa yisivumelwano? Isivumelwano esixoxa ngaso kasifani lalamabala esiwasebenzisa eselungwini ngokuthi contract. Lesi sivumelwano senziwa uNkulunkulu esenza labantu. Okudinga ukuthi umuntu amlalele. Lesi sivumelwano isivumelwano esingephukiwe esenziwa uNkulunkulu kubantu bakhe. Yes. Ngachiyela abanye bana bayiqedisela indaba yesivumelwano. Indaba yesivumelwano uqambe ibala lesilungu icontract, so isivumelwano icovenant. Yes, ngesilungu, yes. All right, ngesilungu. So kuyini okunye sikuzwisisayo izihlobo zami ngesivumelwano singakubeka umzekeliso yesivumelwano singabe silayo? Ya, okunye singakukhangela nxa sikhangela isivumelwano lesi njengoba sekulethile lapha umfundisi uMlilo ukuthi senziwa nguNkulunkulu ebantwini. Alright. Njalo kasephuki. Esingakukhangela njalo isivumelwano lesi silezimiso. Alright. Ukuze sale silokho siyisivumelwano esinjani esingephuka. So silezimiso uNkulunkulu azilethayo eSinayi ukuthi lingenza lokhu la lokhu isivumelwano sami lani ngoba wayevele sesimisile yena. Njalo futhi isivumelwano lesi yisithembiso salokhu uNkulunkulu afisa ukukwenza ekwenzela abantu abakhe. So ngokunye esikuthola kulesi sivumelwano isithembiso sikaNkulunkulu. Alright. So isivumelwano singathi isithembiso. Yes. So lapha sikhuluma ngesithembiso seSinayi. Yes. Angithi phela. Mhlobo. Right. Maybe singahle sikhangele ngamavesi la esiqala bona siwaphiwe. Exodus 19 verse 4 usevesi ka 6 ibalwa kanje. Ithi lina ngokwenu izibonele engikwenze eGibhithe. Right. Lokuthi ngilithwele ngamaphiko engqongqolo ngaliletha lapha kimi. Ngakho ke lingangilalela ligcine isivumelwano sami lani lizakuba ligugu kimi phakathi kwezizwe zonke lokuba umhlaba wonke ungowami. Lina kimi lizakuba ngumbuso wabapristi lesizwe esingcwele. Yiwo amazwi okumele uwakhulume kwa-Israyeli. Right. Ingxoxo leyi ibuya uIsrayeli esesuke eGibhithe. Wahamba inyanga ezingabazi inyanga ezintathu wayafika eSinayi. Esefike eSinayi
wachitha ithuba elingaba ngumnyaka ogcweleyo eseSinayi. Yikho okuba lenkulumo yona le baseSinayi kalokho sike sakhangela kuviki edluleyo ukuthi besendleleni besiya eKhenani. uNkulunkulu wabanakekela. Besola ubuthungameli, basola lo nkulunkulu, bakhalela, wabanikeza isinkwa, wabanikeza namanzi enkangala. uNkulunkulu ebanakekela. Nguye uNkulunkulu olabo, oxoxisana labo kumavesi la. Kuyini esikutholayo ikakhulu kumavesi la sikhangele umumo kaIsrayeli lapho asuka khona. Umkhiphe ngapi eMusa? Uma umbuzo lo oletha ekugcineni umbuzo oqhakathekileyo. Umkhiphe ngapi eMusa ngapi? So usuthile ukuthi basuka eGibhite kwabathatha inyanga phose ezintathu besiyafika eSinayi. Ingakawuphendula umbuzo kulapho uNkulunkulu akhetha khona ukuthi anike uIsrayeli kumbe abumbe uIsrayeli njengabantu abangaphansi kombuso wakhe. Kwakuyisikhathi sokumisa umbuso wesizwe sakwaIsrayeli njengabantu bakhe. Kulapho ayeza kumnika khona imithetho kuqala eyithi eli-10 esiyaziyo. Phezu kwemithetho eli-10 Khumalo wayeza kuletha futhi leminye imithetho yokuhlalisana, imithetho yokubusa, imithetho yezimpi, leminye imithetho eminingi esasiyibale kulesifundo salamhlanje. Kodwa ke kulapha nikwa khona leyo mthetho. Umbuzo usithana ubasusa eGibhite ubasa ngaphi? Impela ngaphositana hayi wabasusa eGibhite wabaletha eSinayi ubasa eKhenani. Kodwa nxa ngikhangele isifundo salamhlanje siveza ukuthi ivesi kakhulu sana wanasibale ithena wabathwala ngamaphiko enqunqulu ngamaphiko okhozi. Ebaletha kuye. Okuveza sobala ukuthi uIsrayeli owayesehlale okweminyaka engafika 400 esesukile kuntando kaNkulunkulu kangako ngenxa bona sesukile kuntando kaNkulunkulu umletha kuye ukuze afunde ngcono ngaye. Isehlakalo sonesi siyasinanza bona yiso esiyisibone futhi sesibona mhlazana uAdam noEva sebewonile kuGenesis 3:9. Lapho uAdam sebewonile iBhayibheli thana uNkulunkulu weza ememeza Adam ongaphi wayemdonsela kuye. Alright. Okay, so mina ngikuzwisisa kulokho kulethwa ngumfundisi ukuthi icovenant yeSinayi isinika injongo kaNkulunkulu ngomuntu. uNkulunkulu edala umuntu wayemfuna ekuye lapha. Kakhulu. Isono sasesisusa umuntu wayabucadlana loNkulunkulu. So uNkulunkulu ufuna ukwenza isivumelwano sokubuyisa umuntu kuye. Yikho umfundisi ethinta indaba eqhakathekileyo. uNkulunkulu sibona vele kuzivumelwano zonke nguyothatha initiative, nguyothatha inyathela lokuqala ukuzuza umuntu. So uNkulunkulu kathokozi ngokuthi sibe singale sisifa. So injongo kaNkulunkulu even esiseSinayi ukuthi umuntu kabuye kuye. Right. Mina ngufundile futhi okunye ukuthi uNkulunkulu nxa ingena kusivumelwano uqala abalethele lokho ayikho khona abenzele khona. Babembonile amandla kaNkulunkulu eEgypt. 10 plagues babona ukuthi uNkulunkulu wabo uNkulunkulu njani. So sebalethe eSinayi ukuze umfundisi uthinta ukuthi asethi government konke kwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa okumqoko okunye kwakumele bamazi njengoNkulunkulu yedwa oweqiniso ngoba abantu babejwayele ukukhonzwa kwezithombe lana. So uNkulunkulu icovenant leyo sivezela ukuthi ufuna ukubisa umuntu. Yikho sizwe uJesu even esibiza Matthew 11:29 28:29 uthi wozani kimi. So uNkulunkulu injongo yakhe ngomuntu ukuthi umuntu kaphenduke abuye kuNkulunkulu. uNkulunkulu uhlele esidinga ufuna ukuthi kube lokubuyisana. Ngeyindlela sonke sisengisuke eSinayi ngasuka engadini yaseEdeni ngasuka emazweni kaJesu Kristu sonke la sizone sonke sibizelwe kuphakade likaNkulunkulu. Nxa kujela ivangeli lisibize bana size siye kuNkulunkulu. Amen. Izikhathi zonke. Yes, cool. Hayi ngibona ngani ngithathekiswa kakhulu indlela akuletha ngayo lapho ukuthi
i-response yethu kuNkulunkulu iyeme ekutheni siyamnanzelela yini lokho asenzele khona. So ngamanye amazwi ubudlelwano bethu laye uNkulunkulu ukuqhubeka simthanda ukuqhubeka simkholwa kumele kukwale kweyame ekunanzeleleni lokho asenzele khona. So uIsrayeli kwakumele aqhubeke emthande emhlonipha uNkulunkulu ngokukhumbula lokho abenzele khona eGibhithe. Uthinta indaba kaJesu. So ukuthi wozani kimi. So ukuthi siresponde kakhulu kuJesu kumele sizwisise kakhulu lokho asenzele khona. Yikho kuzasigcina silokho simthanda sisiya phambili. Otherwise nxa kungaphuma lokho uJesu asenzele khona kuzaba nzima ukuthi siresponde. Kuhle kuchaze vele kahle ukuthi ukusindiswa kwethu vele kweyame kulokho uJesu asenzele khona. Lokho uJesu asenzele khona izikhathi zonke. Lathi njengo-Israyeli wakhathesi nxa ngikuzwa kahle Khumalo. Ukuthi simele silandele imithetho esibekiyo. Ukwaletha indaba yokuthi kwakulungiswa isizwe. Izizwe zonke zilomthetho angithi uhulumende uba lemthetho thize elawulayo ukuthi lapha siphila ngayiphi indlela. Vezile ukubana uNkulunkulu wayilethe sinayo imithetho ngokutshiyana ngayo yokuphilisana, le mithetho yokukhonza, le mithetho yokuziphatha, le mithetho le esithi moral law, kuba lokuthiwa immoral law imithetho elithuni. Le mithetho yokuphilisana ceremonial law yokubusa. So sifihle sikucace babukeli labalaleli ukuthi imithetho mibili ile misebenzi echiyeneyo okuthiwa le elithumi ekaNkulunkulu ayiguquki ayitshintshi futhi kusukela ekudeni siya phambili. Ake sikhangele umfundisi Mlilo amavesi la kuExodus 19 ungasukela kuvesi 7 siya ku8 antisibale u6 lapha. Yes, ngicela ukususela ku3. Alright. Lapho ke uMosi wakhuphukela kuNkulunkulu entabeni. uJehova esentabeni wabiza uMosi wathi, "Tshela abantu bendlu kaJakobe labantu bakaIsrayeli uthi, lina ngokwenu lizibonele engikwenze eGibhithe lokuthi ngilithwele ngamaphiko engqongqolo ngaliletha lapha kimi. Ngakho ke lingangilalela ligcine isivumelwano sami, lina lizakuba ligugu kimi phakathi kwezizwe zonke nokuba umhlaba wonke ungowami. Lina kimi lizakuba ngumbuso wabapristi lesizwe esingcwele." Yiwo amazwi okumele awakhulume kwabako-Israyeli. 7. uMosi wabuyela entabeni wafika wabuthanisa abakhokheli babantu wabatshela okwakutshiwo nguJehova. Bonke bavuma ngelizwi linye bathi, "Sizakwenza konke uJehova athe sikwenze." uMosi wambikela uJehova okwakukhulunywe ngabantu. Siyabonga mnali. uNkulunkulu bathembisani la. Uthembisani abantu esinayi. Kuyini abathembisa khona? Kumavesi esisiwabalile la. uJehova okokuqala ukhangela ukubana baqale bamlalele. Nxa beza kumlalela ke abesephawula lezi zinto ukuthi uza kubenza babe isizwe esikhulu. Ngilanda leli igama ukuthi number 1 uzababusisa laba bantu babe ngaba isizwe umbuso obupriest. Isizwe esingcwele. As long as benjani belalela uNkulunkulu babe ligugu kuNkulunkulu. Izinto ezithenjiswa nguNkulunkulu kulabo bantu nxa belalela ilizwi lakhe. Belalela. That's the key thing, i-condition ikulalela. All right. Kuyini okunye esingase ukuthola lapho? Sikuthintile ke ukuthi uNkulunkulu siqalisa lapho ukuthi wayebasusile ebabizela kuye. So nxa sebekuye uNkulunkulu ufise ukuthi khona abenze babe isizwe sobupriest. Right. Yes, so umsebenzi wabapriest wona vele wawungowani. Umsebenzi wabapriest ngokumela abantu phakathi
kwaNkulunkulu lani labantu olezona so nxa yabona ke sebeyisizwe sabapriest kuthi ukuthi ke sebekuNkulunkulu uNkulunkulu wayekhangelela ukuthi bona ke babe ngabapriest bangamanye amazwi phambi kukaNkulunkulu lezinye izizwe so babe ngabapriest ngendlela yokuthi khona batshengise ukukhanya lokho asebekuthole kuNkulunkulu uthando asebelufumene kuNkulunkulu balutshengise ngaphi kwezinye izizwe ngoba sebeyisizwe sobupriest othi inhle ngiyebambe khonapha senza kakhulu but anyway ukhumalo lethi imicabango oqhakathekileyo ivesi leli lithi ngizakwenza libe ngabapriest bakaNkulunkulu yilo futhi uPeter lithathayo phambili njalo ukuthi lisebupristini obungcwele isizwe sikhethekileyo ngifuna nxa sikhangela indaba yompriest njalo sechilo sithe thina umpriest uhlanganisa uNkulunkulu ongcwele lesono okuthi ukuthi nxa sesikhangela uIsrayeli kasakhangeli umuntu isiqo esisodwa esiba ngumpriest sesikhangela wonke umuntu ozele uthiwa ngumIsrayeli wonke usebukhosini bobupriest sindawonye okuthi ukuthi wonke umuntu onguIsrayeli kumele adonsele izoni kubani ahlanganiswe uNkulunkulu okuyikho okumele ubana sibe yikho khona sonke nxa sisengale kuPeter sonke sisebupristini kulusizi ngokuthi ngezinsuku ezama dark ages ngezinsuku zonzana zabo zama church fathers indaba yobupriest yaphathwa buchapha kwasokusiza amadoda agcina esetshintsha izinto athi hayi sekulama clergy esithi thina abafundisi sokusiba laba abantu esithi thina ngama laymen abantu nje izikhonzi zodwa wasebefaka umthetho thena umfundisi engachumayela umsebenzi welunga lebandla ukuthi athi amen kuphela kungabe senza lutho ke kwahlala kunjalo kanti ke ngokwecebo kaNkulunkulu nxa uswamukele uKristu wabhaphathizwa oba ngumpriest ulomsebenzi wokudonsela abanye abantu bahlangane izono zihlanganiswe bani loNkulunkulu yikho la uMartin Luther bakubamba lokho ukuthi nxa umuntu ebhaphathizwa ubhaphathizelwe esipriest ebeni ngumpriest so lokhu kuyasivumela ubana singene sonke ku total membership akula ukuthi umsebenzi ngabafundisi ngowethu sonke nxa singamalungu ebandla silomsebenzi wobupriest umsebenzi ngowethu sonke angithi phela so kutshoni ukuba yisizwe esingcwele okay bensithi ngiza commenta khona lapho ngiyabonga umbuzo ulutho olungcwele mhlobo ilutho olupheleleyo olubekwe eceleni olumiselwe umsebenzi ongcwele okaNkulunkulu so uNkulunkulu nxa esithi lapha lina ngizalenza libe yisizwe esingcwele uthi ukuthi yini emhlabeni eliza ngimela izizwe zonke lezi eziliqaqeleyo ezazi abanyothixo nxa zibona lina zizangazi so kuyi challenge kithi even umfundisi uthe ekhuluma lapha ngendaba yepriesthood ngacabanga ukuthi kuyasichallenge njengamaKristu ukuthi siyamrepresenta yini uNkulunkulu ngempilo zethu nje ngoba nxa uNkulunkulu emisa isizwe lesi wayengasimisa ukuthi yiso sodwa esifanele ukusindiswa kodwa wayesimisela ukuthi kube yiso isibonelo salokho uNkulunkulu akufunayo so uNkulunkulu ukhangelela ukuthi thina sibe yikhona lokho sibe yikho ukukhanya yikho sithi ku Matthew 5 lina yini ukukhanya kwezwe so uIsrayeli njengesizwe kwakufanele ukuthi akhanyise umhlaba avezele umhlaba ukuthi uNkulunkulu njani so mina ngibe le challenge mhlobo ukuthi ngazibuza ngingedwa ukuthi njengomKristu uNkulunkulu uyaziwa yini ngami kumbe mina indlela engiphila ngayo indlela engiphilisana ngayo labo makhelwane indlela nje ngithintana ngayo abantu bayatsho yini ukuthi lo uyamazi uNkulunkulu kumbe lo ofana lo uNkulunkulu umsebenzi esimele siwenza angithi phela khumalo ukwathi indaba kaIsrael lapha ekhona lapha ayifakwe khona geographical nendosela emela kuyikuphi umsebenzi amela awenze njengesizwe lapha ekhona indonsela elayo njengoba sebekuthintile lapho uIsrayeli nxa sikhangela uNkulunkulu ayefisa ukuthi khona ke babe yikho khona wayefisa ukuthi khona ke
badonsele izizwe ezazibazungezile ngitsho lapho vele ababekhona they were central izizwe ezinye ezasemaceleni bona babe sesenta ukwenzela ukuthi khona lokho abakubone kuNkulunkulu khona lokho uThixo abafundise khona lapho eSinayi bakwabele abanye sebeyisizwe sani sobu priest as a nation not individual. Kundaba esitshiwo Mrs. Mhlanga laphana yobungcwele okunye engudobha lapha ukuthi kwakumele baveze uNkulunkulu ngezimilo zabo ayinti kuthiwa wobani ingcwele ngoba mina nginjani ngingcwele izimilo zabo zazimele zimveze uNkulunkulu ukuphela kwakhe lobungcwele bakhe ngokunye esikuthola khona phezulu lokho sekuchiwa ngabanye. So sihlobo zami milawe kukhangelelwe ukuthi siveze ubungcwele bukaNkulunkulu lapho esikhona njengebandla lensali silamaqiniso amaningi esiwavezelweyo akumelanga siwagodle kalokho lokhuma lesechilo ukuthi wa central awunanzele ukuthi abantu bakhangelele kithi amaqiniso amaningi asikuvezeni sisazise abanengi ngombuso kaJesu ozayo masinyane. Siqhubekele phambili ngendaba yethu lapha ke sikhangele verse ethelana kuExodus 19 uverse 9 uthena uJehova wasesithi kuMose ngizakuza kini njengeyezi elimnyama ukuze abantu bangizwe ngikhuluma lawe ngakho ngezikhathi zonke bazakholwa kuwe. uMose watshela uJehova okwakuchiwo ngabantu ngakho-ke uJehova wathi kuMose buyela ebantwini ubangcwelise lamuhla lakusasa batshele bageze izigqoko zabo kuthi ngelanga lesithathu libe selilungisele ngoba ngalelo langa uJehova uza kwehlela entabeni yeSinayi abantu bonke bakhangele yenzela abantu imingcele malungana lentaba ubatshele ukuthi limukani lingakhweli entabeni kumbe ukufika phansi kwayo lo zakusondela entabeni uzakubulawa. Yes ngemakhaya singafika la kuverse 25 yikho kule ndaba yethu. Isihlobo zami indlela bani uIsrayeli ayimele azilungisele ngayo ukuze amukele isipho sikaNkulunkulu ayefuna ukubanikeza sona isipho semthetho le. Ivesi efundwe laphana ngumfundisi ithe bekufanele ukuthi bageze ingubo zabo. Kusitsho ukuthi kwakumele sibili ngaphandle bawatshe. Mina ngihlala ngicabanga ukuthi ngihlala ngalo kwesinye isikhathi okulabantu abahlala iviki yonke umuntu esenkonzweni engawatshanga azangcola abe ngokunye. So kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi uSathane uyasilethela ukuthi ubuchapha kungani yikho indlela yokuzidela indlela enjalo kodwa uNkulunkulu lapho uyasincedisa ukuthi kumele ngaphandle nxa sisiza phambi ngoba lapha babe prepare ukuya entabeni ukuyahlala loNkulunkulu. So kwakumele ukuthi i-first step number 1 kwakumele ukuthi bazihlambulule bageze bawatshe not one day kodwa 3 days 2 days 3 days ngo 30 day ikhayahlana khona. So ngasemfunda ukuthi okwesibili kwakumele ukuthi bahlambuluke ngaphakathi kunjalo. Mana ke ngicela ukufunde i-quotation lapha ku-Patriarchs and Prophets ku page 303 ithi lapha ngesikhiwa their person and their clothing must be free from impurity and as Moses should point out their sins they were to devote themselves to humiliation fasting and prayer that their hearts might be cleansed from iniquity. So ikhuluma ngokuthi even ingaphakathi kwakumele bangene emsebenzini wokuzisearcha bazicinge ukuthi bahlambulukile yini nxa sebesiyahlangana loNkulunkulu ke sebefanele. So kungiphi challenge mina ngithe ngizibuza ngacabanga ngathi ngama preparations bani nginje ngengomisi Mhlanga engiwenzayo lapho ngisiya enkonzweni kumbe ngisiyakhuleka altar even ngingedwa yipi preparation engiyenza ukuthi ngihlangana lobungcwele bukaNkulunkulu.
So kwesinye isikhathi siyahamba singela lokuzidela singalivumanga lezono sibe phambi kaNkulunkulu sihlafuna ikujingama echechi senze loba yini ukungcola angazi ukuthi uNkulunkulu samukela njani nxa simkhonza sisebumweni onjalo khuma ya indaba le inzima ngoba uNkulunkulu uzakhulumela la ngemngcele ukuthi bafake imngcele kube lapha bangafiki khona so kuveza ke ukuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi abantu babe le self control ya kube ukuthi kwazakala ukuthi kulezinto ezingcwele ya esingazithola eBhayibhelini ukuthi awumelanga sigxamukele ufaka isandla sakho ufaka unyawo lwakho ezintweni ezinjani ezingcwele ukuthi hayi lapha kulomngcele bangafiki whether inyamazana noma kuyini kungafika kuyakufa maybe mhlawumbe sorry uyangikhumba mhlawumbe ukuthi ukwahlulela kakuse yenziwa khonapho ya yikho sesingani sesijwayele phambi kobuso bukaNkulunkulu kuningi izinto esizibambayo yini kuphoti yami even esithebeni yazi kuningi esikubamba ngezandla ezingcolileyo singakunanzeleli ubungcwele bukaNkulunkulu uNkulunkulu asizwele asinike enye chance sikhonapho bathandekayo sikhangele eyethu 3 days yokuyahlangana lomsindisi wethu mhlazana ebuyayo kunjani yekho iBhayibheli ngingayitsho ivesi ukuthi obani ingcebo yena enjani engcwele isizathu sokuhlanjulula isizathu sokugeza isizathu sokuthi inhliziyo zihlambuluke yezokuthi vele okungcwele kakuhlangani lesono kunjani ngomzuzwana isoni sihlangana lokungcwele ulaka lokungcwele luyadla okuyisono kunjani yikho komele benjani bahlambi ngeke ngibuyele emuva kancane ngizibuza ukuthi kungenxa yani uJehova sithayana kaye batshela laba bantu kusibisela emuva ukuze sixhume kakuhle uJehova sebathi ukuthi lingangilalela zaba yilokhu lalokho lokhana seqasha bana abanike umthetho wakhe ezafuna ngakho nxa siyaphambili uzananzela ukuthi uNkulunkulu wakhetha ukuthi bazizwele kodwa imiphepha mbhana ngathena from the horse's mouth bazizwele ngokwabo ngoba kusifunde esipheleyo sizananza ukuthi abantwana bakaIsrayeli baba lensolo ba complain endleleni lapha lalapha so isizathu sokuqala sokuthi abasize bengasoli uMoses lo Aaron bazwe ukuthi uNkulunkulu obathumileyo into yokuqala leyo esibili wadinga ubana ungakhala ivesi le iyaveza ukuthi bamhloniphe uMoses balalele zonke izilayizo ama instructions abanika zona okwesithathu uNkulunkulu weza ukuthi azikhulumele umthetho wakhe umthetho awuzawuveza ngendlela emasa sizikhuluma ukuthi uzaba lemithetho ama-ceremonial laws lana amaningi kodwa lo umthetho wawuzawubuya ngokuphazima kwembane intaba ibe mnyama kukhale icala kwaza kwenzela into eziningi khwaphana futhi nxa izawuletha kwakumele bananzelele ukuthi sekukhuluma esebungcweleni bakhe ophazamisa ubungcwele bakhe ayithinta intaba kufile yena so wangasoze kubuye kalula yawo setshiseka okwesine wayedinga bana afake engqondweni zabantwana baIsrayeli ukuthi bamhloniphe uNkulunkulu reverence kakhulu akuthale bemfuna ukugcizelela kuphela angilanto eningi lapha ngoba ngize ngabhala lapha ukuthi na uNkulunkulu nxa ukhangela iBhayibheli uzananzelela ukuthi kwesinye isikhathi wayethumela izingilosi uzananzelela ukuthi even nxa waseyakhuza uBhalami uyathumela ingilosi uGabriel sithini kunenge esihlangana but la nxa ichapter esifundile leyi ikhuluma ukuthi uNkulunkulu wathi hambe yabathi ngiza kwehla mina wazibuyela ngokwakhe kwabonakala ke imibane le yade ekhuluma ngayo imililo entabeni God himself wehla wathi lokhu ngifuna ukuyazikhulumela it shows i-seriousness yalokho esizafuna ngakho yali covenant ngoba yayiqhakathekile ingamelanga iphamba yena ngokwakho uNkulunkulu ayezikhulumele abantu bazizwele njobana ukulethile and seyikhulumile
awayibhale phansi ya azibhalele uMoses ethe sehle entabeni ngolaka ayibulala aphinde ethi lungisa izibhebhedu zamatshe ngiyibhale futhi so khonokho like umfundisi ukhumala kutsho ngibone ngani ukuveza ukuthi uNkulunkulu utsho khonokha kutsho khonokha kutsho lapho mhlobo akwabhalwa khona kubhalwa ematsheni ukuthi into le ayikucina ake sikhangele icovenant le asingeneni sikhangele isivumelwano lesi imithetho le imi ngayiphi indlela ihlelwe ngayiphi indlela yimithetho yani umthetho osiubona uNkulunkulu ekukhuluma uIsrayeli lale right ngumthetho wothando uveza kuphela uthando uNkulunkulu alalo ngoluntu right lo luntu okufanele lube lalo komunye omunye so imithetho lo uzayibona mhlobo ukuthi iyehlukaniswe ezigabeni ezimbili alright kulothando oluvertical oluyaphezulu imithetho engu4 yokuqala isinika ukuthi umuntu kabe lobudlelwano loNkulunkulu amthande uNkulunkulu imithetho ke engu6 elandelayo iveza ukuthi umuntu nxa esemthandela uNkulunkulu uyenelisa ke ukuthanda lo ahlalisane laye so sibe sesiba le horizontal love leyana mina engikubonayo ukuthi uNkulunkulu engakanika umthetho lo kuqhakathekile ngubambileyo ukuthi uhle waqalisa ngokwethula lokho akwenzele uIsrael so kusitsho ukuthi even uNkulunkulu nxa esesithi ngenxa yalokho ngakho wothanda uNkulunkulu ngoba uthi yimi uNkulunkulu engukhiphe eGibhithe yes action nxa sesiyaqalisa besithi ungabi labanye uNkulunkulu so ukumlalela uNkulunkulu kumbe ukumthanda lokuthanda umakhelwane kuyi response yalokho uNkulunkulu akwenzile so uthando lolu mhlobo ungalufunda asilwe mina enlugenerateyo hayi kodwa kumele lube luthando olupheleleyo olungelasici unconditional oluvela kuNkulunkulu then nxa lukimi solichithekela kuwe mhlobo yikho lapha phela uqhamuthi libonile engikwenze yes nxa siza ku-Exodus 20 verse ka1 wathi ngibalele ithena uNkulunkulu wakhuluma ngincindezela amazwi ade washo lawa uNkulunkulu wakhuluma amazwi wonke la wathi nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhupha ebugqilini bakho beGibhithe then sesiyangena kungabi labanye obani ungabi labanye oNkulunkulu ngaphandle kwami manje mfundisi mina khonapho umbuzo ophumayo sorry mfundisi ukuthi ikungani ekuhambeni kwethu loNkulunkulu sicabanga ukuthi into le iyasisinda yokulalela uNkulunkulu ungani sicabanga ukuthi uNkulunkulu senqabela ukuthi sithokoze usifihlela injabulo kodwa ngizwisisa lapha ukuthi nxa uNkulunkulu ehle kubeka ukumlalela uNkulunkulu kuba intokozo kuba indlela yokubonga lokho uNkulunkulu already akwenze kimi so asomthwalo akubi ngomthwalo kuba ngumthwalo kuphela nxa kubhalwe laphana ngilokhe kuphandle kwenhliziyo ngokukhombela ngizwa kunsinda but nxa uNkulunkulu esithi ngimthanda ngenhliziyo ngize ngacabanga ngathi umthetho ophiwa kwakungayisikho kuqala kokuthi waziwe ebantwini kubo Adam vele umthetho lo wawukhona wawungekho ezibhebhedweni zamatshe wawusenhlizweni so nxa kuyikuthi umthetho usenhlizweni bekufanele ukuthi kuphuphume ukuthanda uNkulunkulu lokumlalela actually mhlobo mina ngilombuzo ukuthi why kade uNkulunkulu waqala ngokubakhumbuza ukuthi ngiyinkosi uNkulunkulu owalikhipha eGibhithe yeah so anti sikhuluma ngokuthi umthetho lo i-covenant le actually it was a promise yeah isithembiso uNkulunkulu ayefuna ukuba abanika sona so ngibona lapha uNkulunkulu ubakhumbuza ukuthi you were not able ukuzihlenga you were not able uvele lalingeke liphume eGibhithe kodwa yimi so ngamanye amazwi umthetho lo nxa sebanika still is God lokho kunguNkulunkulu obathembisa ukuthi khona okwenu lingalalela
konke lokho umthetho lo engubalisayo you will be able to comply lizayenelisa ukuthwala ngizama ukuphendula lapho ukuthi why kungani kunzima ukuthi sesikuthethe sakufaka kithi emandleni sifuna ukuzenzela sifuna ukucabanga ukuthi usindiso lungabuya ngokwemisebenzi yethu ngamandla ethu kanti vele kwehlula abaGibhithe ngamandla abo babengeke abako-Israel eGibhithe babengeke baphuma ngamandla amakhulu kaNkulunkulu same applies to imithetho nxa uNkulunkulu esebanika umthetho uqala aziveze ukuthi ngalikhiphe eGibhithe so ufuna ukubanika umcabango ukuthi khona ngamandla ami lizenelisa ukugcina umthetho lo isivumelano lesendinika sona so utsho ukuthi nxa amandla kaNkulunkulu eyiwo angikhuphe sonweni exactly ngaphenduka ngaza kuye yiwo amandla engiphila ngayo impilo yansuku zonke eyokulalela uNkulunkulu hayi ngamandla ami kodwa ngamandla wona lawana angikhiphe sonweni exactly othi ngikulethe futhi ngale indlela ivila liyazonda ukusebenza okhutheleyo uyathanda ukusebenza nxa uNkulunkulu simthandile ngobuqotho lo mthetho wakhe sawugcina kalula nxa simthandile indaba ukuthi simthanda kangakanani now sesitsho lokho kade likutsho kathesi ngeke ngakhangela uPatriarchs and Prophets uthi yena eveza indaba ukuthi ungabi labo uNkulunkulu ngaphandle kwami uthi yena lokho uNkulunkulu wayeziveza ukuthi yena unguNkulunkulu ungazivelela self-existent akithi ongadalwa ngomunye umuntu onguye ongumthombo logcina izimpilo zethu khona kwesikutsho ukuthi imithetho singamthanda sehle ngaphansi kwakhe uze sincithe ukugcina yini umthetho wakhe yena ngokwakhe omele ahlonitshwe njalo akhonzwe ukwehlisa lelo zinga yokwehlisa uthando lwakho kuye all right so siyabonga nxa ngizwa kahle kuyavuma ukugcina umthetho nxa samukele uKristu azigcinele umthetho wakhe kithi kulukhuni sikhala ngesabatha sikhala ngemithetho yonke ukuthi kunzima ukugcina lokho ngoba sifuna ukuzenzela asamukeleni uJesu ngithi singamthanda ngithanda gcina umthetho wakhe singamthanda kuzaba lula ukugcina umthetho wakhe kodwa singafuna ukugcina umthetho wakhe singamthandi kuzaba nzima ukugcina okunye ngudobha lapha amaforosori ukuthi umthetho lo wawungaphiwa amaHebheru wodwa ngoba sike saveza ukuthi babebizwe njengesizwe ukuba ngabameli bakaNkulunkulu so uNkulunkulu umthetho lo ubewunika uIsrael ewuphathisa ukuthi abe nguye ozaba idepository yomthetho kaNkulunkulu abafumba ukodwa umthetho ungwabantu bonke abakaNkulunkulu abasindiswayo right asike sikhangele lapha okwenziwa ngumthetho lo sesizwile sebewunikeziwe umthetho lo sacaca ukuthi umthetho lo wabancedisa ubudlelwano babo loNkulunkulu lobudlelwano labantu angithi phela umthetho wona uyini kahle kahle mfundisi Mlilo khangela uJakobe sisukele kuJakobe wokuqala uJakobe 1 verse 23-25 sibale uJames 1 right umthetho uyini nxa sokhanyele le ndaba engxenye umfundisi savula umlobi uletho kunye lapho ukuthi umthetho kaNkulunkulu 23 uGenesis lapha ngithi verse 23 ukuthi umthetho kaNkulunkulu yiwo oveza isimilo sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu njani sikubona ku10 commandments yisisimilo sakhe then wasethinta futhi lapho ukuthi umthetho uyasinika futhi inhlakanipho usinika ukuqedisisa usinike futhi ukusenqabela ekwenzeni okubi kuba yifence olobileyo uthe i10 commandments le iba yifence evalela abantwana bakaNkulunkulu phakathi ukuthi siyenelisa ukugijima all over siyelelala kodwa sikusitshela ukuthi ngangale kwefence kule ngozi enganani mina vele sengezwe abantu abaningi bengani imithetho kaMlimba usola ukuthi uNkulunkulu kunenga sivimbela khona but uNkulunkulu vele sinika umthetho mhlobo
ubesinika ngenxa yothando ukuthi asifakele iboundary sibili ukuthi lingani nathi njengabantu abakhe. Yes, ikwethela iglisi utheni ngiliphathe indlela inkukhu eprotector ngayo abantu abayo from ama danger. So uNkulunkulu uyasivikela, umthetho lowo ngowethu ukuthi sivikeleke. Actually kusukela vele kuGenesis yikho sithethi na umthetho lo ungaqali lapha eSinai. From okhokho bethu emuva uAdam lo Eva ungafunda uGenesis chapter 2 verse 16 and 17 uNkulunkulu sebadalile uthena lingadla konke okula kodwa lingadli lesi sihlahla esingaphi esiphakathi laphakathi kwani kwengadi ahle bese khona ngoba mhlali sidla yakuba lokho lizakufa lokufa. So uNkulunkulu uyabavumela ukuthi bangahamba bayefika to a certain point kodwa bangadluli this point. Alright, ngoba ngale kulani kulengozi. So kuyafanana ke lalo umthetho esithethi na isithembiso nxa umlimi wayebanika eSinai wawubavikela ukuthi okay njengoba sikhuluma ukuthi imithetho eyi4 ilobudlelwano bethu lobani loNkulunkulu. So singaphambuka kule imithetho eyi4 siyabe sesixabane loNkulunkulu. Le minyengu eyisithupha isinika ubudlelwano bethu labantu. So ungaphambuka kule imithetho uyabe sunjani futhi suxabane loNkulunkulu suxabane labantu. So nxa ungabulalanga awusozuxabane lomuntu, nxa ungafebanga awusozuxabane labantu, nxa ungatshontshanga awusozochaywe awusozuyejele. So ngamanye amazwi umthetho uba yifence yokukuvikela. Same applies to lokhu uNkulunkulu ayevele siphe khona ensimini yase-Eden. Alright, kuma verse aphiweyo lapha uJakobe 1 verse ka23 lo 24 uthena loba ngubani olalela ilizwi kodwa angaze enza elikuchoyo unjengomuntu okhangela ubuso bakhe esibukweni kuthi sezibukile asuke ahle akhohle ukuthi unjani. lo 25 lo 25 uthi kodwa umuntu okhangela nje ngenjongo umthetho opheleleyo oletha ukukhululeka njalo aqhubeke esenza lokhu engakhohlwa esekuzwile kodwa akwenze uzabusiswa kulokhu akwenzayo. Right, sike siveze umthetho uyini yithi kule ivesi elethwa ngumfundisi lapha ekuJakobe umthetho ubekwe njengesibuko. Alright, uba yimira. Umsebenzi wemira maforo ngokuthi ukutshengisa ukuthi lapha uright lapha kakumanga kuhle. alright, And ukodwa isibuko silamandla yini khuma lesokuthi singantshengisa ukuthi ngile chatha lapha silamandla yini isibuko sokunisusa lelo chatha asilamandla. So umthetho i-office yomthetho yikusitshengisa ukuthi singcolile. Iyo indlela umthetho uNkulunkulu okulethwa lapha. Nxa sembonile ukuthi sengingcolile kuthi ukuthi ngidinga ukuthi ngisuswe leyo ngcekeza. But umthetho isibuko kasilamandla ukunisusa. Kuthi ukuthi kumele ngifune ukususwa leyo ngcekeza. So isibuko yes isibuko sibe sesingitshengisa nxa sesingitshengisile ukuthi ngingcolile. So kumele ngidinge ukuthi ngisuswe lokho kungcola. So yikho kungena khona ke uKristu. Isibuko siyakutshengisa ukuthi wena ule chatha kodwa kasilamandla ukususa ichatha. Olamandla ukususa ichatha nguKristu. Ukungezelela phansi encoza qhubeka ukuthi umthetho usebenza izinto ezimbili. Njengoba ukukhuluma ukuthi ufana lesivuko siyakutshengisa ukuthi ungcolile njalo futhi umthetho usebenza ukukutshengisa ukuthi hambe egeza ngapi. So yikho lapho sokungena khona ke uKristu ngoba umthetho uyabukutshengisile ukuthi exactly nawe ngiyana umuntu okumela njani akuhlambulule okumela enjani akuhlenge ngoba umthetho wona uzakutshela ukuthi wena umele ubulawa
kumele ubulawe ngoba usuwenze lokhu la lokho Kakhulu. angithi Yes. then uKristu abesengena ukuthi enze njani Yes. Yebo. Abanye khonapho lokho lokutsho bese ukuthatha sengani kuthiwa umthetho kawusasebenzi awusasebenzi ngenxa yokuthi osokusebenza ngobani ngoKristu. uRoma ngo7 verse ka7 uthi yena ngakho ke siza kuthini na umthetho uyisono na ngempela kawesiso ngeqiniso mina ngingasoze ngazi ukuthi isono siyini ngaphandle kwangawo umthetho ngoba ngayikwazi ukuthi ungahawukeli ngempela kuyini aluba umthetho ongazange watsho ukuthi ungahawukeli yabona indaba awode ukutsho ukuthi umthetho unjengesibuko umthetho uyantshela ukuthi yena ungahawukeli right so umthetho uyaqiniswa umthetho uyasebenza mina ngikuzwa sorry Mafora ukuthi kule imfundiso esiyizwayo umfundiso bese kwayithinta eyokuthi nxa ukuthi khathesi siphile esikhathini somusa umthetho kaNkuluNkulu sowedlula kodwa engikuzwisisaya ngale amavesi esiwafundileyo yikuthi umthetho kaNkuluNkulu yiwo wodwa osivezela ukuthi yiwo wodwa oveza ivangeli ivangeli izindaba ezimnandi zokuthi uJesu ufela izoni so without umthetho akungeke sisazi isono lokuthi singcole okunganani singeke sazi so isono umthetho ukhona ukusitshengisa indinge kwesilayo thina sibabi sifanele ukufa kodwa isiphephelo singabi so as long umhlobo sichumayela uJesu osindisa umhlaba simchumayela seyeme emthethweni ositshengisile ukuthi siyamdinga uJesu so kusitsho ukuthi Khumalo you can awusingeke siseparate umthetho lo Jesu ivangeli lomthetho into yinye uhamba ndawo umthetho vele uveza ukuba khona komthetho kuyasivezela ukuthi silendingeko so akulamuntu ongachumayela uJesu apart from umthetho kunjalo othi mbayela amavesi bese siqhubeka phambili inkulumo yethu uRoma 3 verse ka20 kusiya 24 ithi yona ngakho ke ngakho okuzathiwa ulungile emehlweni akhe ukugcina umthetho alright kodwa ngomthetho siba lakho ukwazi kakhulu 21 kodwa kathesi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho sekwazisiwe njalo kwafakazelwa ngomthetho labaprofeti 22 ukulunga lokhu okuvela kuNkulunkulu kufika kubo bonke abakholwayo ngokukholwa kukaJesu Kristu akula mehluko then 23 ngoba bonke bonile njalo bengayisilela inkazimulo kaNkulunkulu 24 njalo benziwa babe ngabalungileyo ngesihle ngomusa wakhe ngensindiso eyeza ngoKristu uJesu Usubale u10 verse 4 verse lapho ku chapter na leo ku verse 31 all right yes. Ngiqale ngo verse 31 la verse ka 31 iletha lumcabango pho sizawuchitha umthetho ngolokhu ukukholwa na hathi akunjalo kodwa okuyikho yikuthi umthetho siyawusekela siyawuqinisa ngiye futhi ku 10 verse 4 uKristu ungumkhawulo womthetho ukuze kube lokulunga kubo bonke abakholwayo bayizihlobo zami umthetho sudingelani empilweni zethu usiza ngani ukugcina komthetho kusisiza ngani kumavesi esisiwafundile la besathinta ukuthi uyisibuko ngosithungamelayo kodwa wesudi umthetho sesivumile ukuthi uqhakathekile ezimpilweni zethu uyisibuko sinje ufana endlini isibuko sinjani siqhakathekile singakwesuli kodwa siyasidinga ngeke wasibulala nxa sesikutshengisile ukuthi lapha ungcwele kule ndaba ipolisa lingathi ngigijima so ngemota kungela speed limit esithi sona lapha kumele ngihambe
ngo-40 bese thana ngiphule umthetho uyabe esezidayela okunye ngoba akulamthetho otsho njani. So kungaba nomthetho othena lapha ispeed sakho asibe ku-60 mina bese ngihamba ngo-120 sengeqe umthetho othi ngihambe ngo-60. So umthetho uveza ngendlela umthetho utsho ukona. Awula umuntu owonayo kungela mthetho uwona ngoba eqe umthetho. So injongo yomthetho ukusivezela futhi uthi lokhu lapho usuwonile. Nxa sengonile sensiya kuKristu. Yikho thofu futhi siya njani siyawusekela. Okunye esikudingela umthetho lo kuvesi lana esibaleleyo Khumalo u31. Mbona ngani bese sekuthintile kulama verse awafundileyo lapha ukuthi ukulunga lokhu kwafakazelwa ngani ngawo umthetho. So siyawudinga ngoba umthetho uyasifakazela ukuthi hayi njengoba uwena uwonile kodwa ungalungisiswa ngalokho. So umthetho usivezela kubani usikhomba kuJesu. Njengoba ivesi ayikhulule ukuthi bonke bonile ngokomthetho kodwa balungisiswa ngomusa ngesihle ngobani ngoKristu. So umthetho siyawudinga. Nxa siyawudinga umthetho. Kodwa ke ikakhulu u31 ngibona kumele sike simfithizele. Ngokwesikhathi umcabango ngathi wona ingathi uJesu wangifela eCalvary. So kumele ngiyekele ingacabangi ngomthetho. U31 uthana ngoba sengikholwa kuKristu ansindaweni. Iqiniso ukuthi sesindiswa ngoba sekholwa kubani uKristu wasifela eCalvary. So ibisena ivesi ka31 pho siyawuchitha yini umthetho ngalokho kukholwa esikukholwa kubani kuKristu na athi hathi akunjalo umthetho onjani awuchithwa kodwa siyawusekela kuliyana eka 10 verse 4 ibisena uKristu sesiba injongo yomthetho umgomo womthetho ukupheleliswa komthetho. Akuchasise lokho mfundisi. Nxa ngichasa le into ngithi mina umthetho uthi wona inkokhelo yesono yikufa ukweqa umthetho umile ngiye kufa. uKristu wawuphelisa ngokuya sifela yena eCalvary wathatha endawo idemand yomthetho ukuthi kumele isoni sife uKristu wahamba wakufa endaweni yesoni. So indaba yomthetho babukela iqhakathekile sawunikezwa uNkulunkulu lokho okwakuyisikweledo somthetho uJesu wafika wenza njani wakubhadala. Uyatsho kuMateyu 5 verse 17 to 9 ukuthi kawuchithwe akazange achitha umthetho uze ukhulisa uze ubabaza umthetho sihlobo zami awuzange ukhitshwa awulahlwa ukhona siyawudinga isibiko esisidinga. Mina bese ngifisa ukuthi umfundisi kwabali verse eku Romans chapter 3 lana verse 20 kusiya phansi ukuthi sisindiswa ngokukholwa. Yikho manje lapho esilahleka khona kakhulu ukuthi nxa sicabanga ukuthi umuntu usindiswa ngokukholwa sesisithi ukuthi lokho kunye umuntu okungumthetho kakudingakali. But esikule okulethwa uNkulunkulu laphana ukuthi ukwamukela uJesu yikho ethe kuGalatians 5 verse 6 nxa umuntu esekuKristu uba yisidalwa esitsha laphana kodwa kuGalatians le ngitsho uthi nxa umuntu akusela kusokwa lokungasokwa kusithi uthi kakula msebenzi akula muntu osindiswa ngalokho akwenzileyo kodwa uKristu nxa ephila phakathi kwethu siphila intando yakhe. Yikho laphana nxa umfundisi uyithinti lethi nxa lingithanda leza kugcina imithetho. Uhlupho esilalo ukuthi sicabanga ukuthi sifanele kube lolutho esilwenzayo ukuze sisindiswe. Kodwa silalela okwenza ngenze ukulunga kayisikuthi yikuthi kumele ngisindiswe kodwa kuyisithelo sokuthi sengisindisiwe. uJesu nxa ephila phakathi kwami isithelo engisithelayo ngese obedience. Ubusubona manje ubuqili bukaSathane singamaKristu njani kumbe sisindiswe njani nxa silokho intando kaMlimu siyala silokho sisithi umthetho kawusebenzi lokho kakusasebenzi but ukuthi sisindisiwe kuzavezakala ekulaleleni uNkulunkulu. Mfundisi Khumalo siyiphetha lindaba le yomthetho ebesikhuluma ngayo sesivumelene ukuthi asiwulahle lo mthetho
uKristu simbona njani emthethweni akuyigoqa indaba kade singayo namhlanje? Engingakutsho ngibona ngani yikho lokho adlulekikho ukuthi uKristu ungene endaweni yethu, umthetho uyasivezela ukonakala kwethu awusisindisi. So uJesu ke nangokwakhe wasengena ekutheni thina sife kwafa yena. Right. Ya endaweni. So thina ngokukholwa lokhu uJesu asenzele khona ukulunga kwakhe lobungcwele bakhe sebubalelwa kithi. Sekungani thina kasinjani asonanga. Yes, yikho kuthiwa ukulungisiswa ngokukholwa. So ngibona ngani yikho ade ekuletha futhi okunye khonkana. So ukuthi singakholwa sisindiswe sokusiba isithelo, hathi ukuthi ngithenga usindiso, hayi, kodwa ngenxa ukuthi vele mina senginjani, sengisindisiwe, sengimthanda uNkulunkulu, sengilobudlelwano, then sengihamba emthethweni wakhe. Right. Sihlobo esithandekayo. Yes. Singayiphetha futhi ngendlela enje. Sizwile kuExodus uthi kuIsrayeli uma lingilalela ulalelani. Kuyini okumele bakulalele. Ungalandela amavesi seyaphambili sebalethela imithetho yonke elithumi yomele bayilalele. Nxa sebeyilalelana imithetho elithumi lina lizaba ligugu kimi. Lina lizaba bangcwele kimi. Lina lizaba abambuso wabapriest. Konke kuyame ukuthini simlalele silalela ngitsho lemithetho yakhe. Eyesikhomba isono esisakubane uJesu Kristu. Kakhulu isihlobo zami. Lokho esikuxoxileyo asambeni sekuphila. Umthetho asiwulahli. Umthetho uyadingakala, uqhakathekile, sawunikazwa nguye owabuya wasisindisa. Usenzele konke. Kuba mnandi impilo yakho iba lula nxa ugcina onalo umthetho. Asihlanganeni kuviki ezayo siqhubeke ngezifundo zethu. Sacela umfundisi uMlilo asivalele ngomthandazo. Asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lapha emhlabeni, siyabonga ukuzwa ukuthi usidonsela kuwe ngoba thina siyizona. Siyabonga futhi ukuzwa ubana umthetho siphile ukuze ube lucingo luthango lokusivikela ezintweni zonke. Siyabonga ubana sikwazi ukuthi umthetho usikhomba ubana siyizone kodwa sibonga usindiso sifumana kuJesu Kristu. Iba lathi inkosi nxa sikhola phambili ngezifundo sikhanyisele siqinise sibambele kuwe egameni lakho ngiyakholeka. Amen.